waktu tidur yang dibenci Allah. Ya diajak lawan nama tinduk Quran naumu inda sholati subuhi. Si dia tu na puji matindrai anak darah patin ruang ele. Tajang iman caja anak darah gesturi. Gabungan wanita tua Republik Indonesia. Tapudang anak tero anak darah menang kemana anak puji nama tindru ele. Kalau lo patin ruang ele tajang iman caji rambo. Remaja bentuk ohir. Maka dia turi lo tak aja memuji matindro elek kalaki mak diboli reseng isi pak kasih siang. Tidur ya itu narik kumelo ki minu wai aja sapa langsung bawang linung. Dibacangi joro pak doa ipatami barakat Nabi Muhammad. Nawaitu syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Tuhanku, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus Masjid Nurul Ihsan Landrang Angkena Masipung Allah Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan Imam Tarwi yang baru saja memimpin sholat subuh sujud tilawah Angkena Masipung Allah Ta'ala. Yang saya hormati dan saya muliakan para petugas SARA yang sempat hadir di subuh yang ke-30 ini dan tanpa kecuali seluruh jamaah Angkena Masipung Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallal fajri fi jam'ati summa qa'ada yazkurullaha ta'ala hatta tatlu syamsi summa ka'ada raka'ataini ka'ajratin umrah tamma. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari sekian lama kita menunggu Idul Fitri, akhirnya pemerintah Republik Indonesia mengumumkan sepakat bahwa hari ini hari Jumat tanggal 20. Namun tidak sepakat bahwa hari ini kita Idul Fitri. Insyaallah untuk pemerintah yaitu tanggal 21. Ia na dendre pak doangan itu iputimu-timu. Apa mula ular raja. Allahumma barik lana fi raja wa sya'ban wa ballighana Ramadan. Sehingga sampailah kita di subuh yang terakhir di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Salawat andreng papas salam alur Nabi ke Muhammad tunasari pamasinan ni asalamaken Nabi Muhammad angker itu mencadi rahmatan lil alamin pamasilur sininna alang. Onruladatna tu Nabi Muhammad mencadi pamasil linoe. Wattunna purai pancaji Nabi Adam manusia pertama di dunia. Kalimat yang pertama diajarkan Nabi Adam oleh ripung Allah Ta'ala. Maka ripung Allah Ta'ala ya Adam.
Pasitumpu induk jari menapa mubaca salawat marhaban bihabibika Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah turuki Nabi ada perintah puanna, dia pertemukan ibu jarinya, baru dia baca salawat ini marhaban bihabibika Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aga kejadian langsung Nabi Adam menyaksikan wajah Rasulullah di ibu jari Nabi Adam. Maka di Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Padahal jauh sebelumnya Nabi Muhammad belum lahir di muka persada bumi ini. Maka di Nabi Adam puang agak kira-kira barak kana tampu salawat. Maka di pung Allah Ta'ala ni gini kita tahu nang kalingi asana Nabi Muhammad itepu tunna papa bangi. Ang katuasan Nabi Muhammad itepu pada saat mengumandangkan azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dia pertemukan ibu jarinya. Nah baca salawat marhaban bihabibika Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sepung induk jarina. Oh ni suuri ingatna nasapuang rimatanna insyaallah turima cakap pakitan. Dia nama galak cakkaruddu nari kumangkalingi pacara masubu. Angka mato onco-onco. Marhaban bika ya habibi qurrata'ain ya Rasulullah. Oh. Diisap di hidung, disapukan di mata. Insyaallah macakap pakitai terbukti ande guru tapat tanara pimpinasa dia sengkang. Riolo muratun natuo siratu nitung umurut nama baca kita gondolo de nama kacamata. Ya pidi makuku napa siratu umurutta napa 50 tong umurutta deni risa pasilenga ke binita ke ninita. Masalo ni pakitai. Makanya amalkan ya idi mani ke gamita paki gamunco marhaban bika ya habibi qurratain ya Rasulullah. Kasukura yang kedua yaitu napotok ipung Allah Ta'ala pulih rimetengak bicue iya naritu tindroy. Maka dia Nabi minta hati-hati kuna rek kumelo kuma tindro nasaba sitongat-tongan na tu tindroe namurut due pulih ama tingang. Angka beberapa sunnah yang diajarkan Nabi kutomelo matindro tu mak jinne yolo. 3 Ramadan saya dipanggil memberikan ceramah taksiah di Impagai. Maka dilakin yang kamu nasa Pak Ustaro masulappe mu kong kangulang malampe erwasing maka namanya mutindro na. Apa setiap subuh puramin na pasadian di subuh lo katat duina sang sudah tidak ada. Jadi maka deh Nabi ta pakanja kila lo pangujung menarik kumelo kumatindro nasaba iye tu nyawa cik di minyawa. Nikia ero cik dia matak ketelu angka ritala ruhul rohania. Ia nama tu nena na cabu malaikat Israel. Angkatori talak ruhul jasmania. Ia nama masuk mutamai nariko tomatindro. Makanya pakanjaki angkatori talak ruhul sultania. Ia na selalu diperingati bari yang bermasab ahli sunnah wal jamaah. Biasa ialah talunna, biasa ialah pitunna, biasa ialah patapulona siratutna. Apanya kita peringati? Nah, sudah meninggal. Kita peringati ruhul sultanianya. Pada itu untuk narik kulalu kiriulu kiburu assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa kita beri salam? Orang-orang pada sudah meninggal kita hormati ruhul sultanianya. Kutamil matindru tu yang keluar adalah ruhul jasmania. Umasa bingki hadir. Tomak jenne yolo. Maka dia nabita usaha kilo kumak jamak-jamak juk bali bolama 40 rumah. Maka dia na tomak tindro. Ibancai Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka dia Nabi Muhammad dari kumelo kumatin rupa tamme jolo korangi 30 juz 114 surah 6.666 ayat itu korangi di juta 20 pitu huruf. Maka dia na tumatin rona si minggu. Ibacai surah Al-Ikhlas 3 kali ipapala ijarie kulalau ahad kata lu makuling nape sapu disapukan di bagian mana yang sakit maka dan dari guruta aman di ayat
Tomatindro na, menuju ke tempat tidur, paci-pacingi. Jangan sampai di kamar ada jin dan jun yang mengganggu tidur kita. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ya ali tangan kanan sebagai bantal gerakan pertama. Isunakang imatuk kalulutang. Isunakang imatuk kalurjang. Makarro nariko tomatu puluatang. Itu puka bana pung Allah Ta'ala. Makotor nariko tomatu puluh timura ya bokuri kak bana pung Allah Ta'ala. Ibu? Para parese matu ranjata. Maka do masalah nguluan ni ranjakku. Makanya dari itu biasa tuh kong katuk kumasigi ma palisojo. Aja nama palisojo luatang yang ker bapak cocok di carana. Ma palisojo lurijang, ma palisojo lulutang. Mai ko to ma palisojo luata itu pu kak bana pung Allah Ta'ala. Apalagi narek ko to ma tupu lo timurang. Ia tona sampaja subuh tu palimawatan aja marisen rupa tawe. Nasabat tu pura matindro yolo. Ia na tu sabak nama karpak bayang go subuh. As-salatu khairum minan naum. Naum itu tidur. Maka dibatuan naru'i pada mutu nomas sampaja subuh. Nasabat setongat-tongan itu tindro mutu angke nasa sampajang masarulat bi. Tapi mega tutup pasi balikan. Maka deh labbi mo imatindro nomas sampaja subuh. Ibu? Nigi to malewa na tatas sampaja subunna. Na temese tak docilin. Tindro na napatuju. Naum tidur. Yen tu nama karena bitta. Salah satu naumu yubotiku minallah. Salah satu naum tidur. Ada 3 tidur. Ada 3 waktu tidur yang dibenci Allah. Ya diajak lawan nama tindro ki Quran naumu indas salati subuhi. Si dia tu na puji matindro narek kupole mas sampaja subuh. Maka di Pak Ustadz pekku ni di makun reji kasih kurang malangin atau marajing. Tatek 2 mu pito mu tu nama pasade andro subuh. Tomelo si soro-soro matindro. Bapak nasi makarambang. Tidur seperti ini boleh-boleh saja. Kumaresu ikwan iya mina cacapung Allah Ta'ala. Widi gagam marigage den reweni na puji to matindro ele. Makundrai anak dara patin ruang ele. Tajang imancaja anak dara gesturi. Gabungan wanita tua Republik Indonesia. Tapudang anak tero anak dara menang kemana na pujin na matindro ele. Kalau lo patin ruang ele tajang imancaji rambo. Ramaja bantu oher. Maka dia turi lo tak aja mupuji matindro ele kalaki. Mak diboli resang isi pak kasih siang. Tidur yang kedua. Wattuna na baci pung Allah Ta'ala an-naumu indas salati. Si dia to na puji matindro nariko tam waktu sempajang. Si lalu na puli Makassar bulana sak di masigi. Pas tamai lorot latu bulana makadai milo kak jolo matindro. Maju sisa puas sempajang loro. Upan-upan nama sampajang. Upan-upan nama matindro ki. Iya na itu tindro tanah baci pung Allah Ta'ala. Koro kampu kukulo. Biasa tu kuasarai. Kok bangi tau engkau topa tu asue. Biasa tu angka anak muda repok deh. Sinjuk na paga asue. Bang itu angka topa buka setan. Anjing itu tidak melihat setan. Pada saat dikumandangkan azan. Rupanya anjing itu mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Waktu nak bapak bangi. Guratoni asue makada. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban. Walam yaj'alani tarikan as-salah. Syukur kana sana pancaji asu ka pung Allah Ta'ala. Daripada dia na pancaji tau kak dewas sampajang. Jadi sisa pipak kuling. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban. Walam yaj'alani tarikan as-salah. Syukur kana sana pancaji asu ka pung Allah Ta'ala. Daripada na pancaji tau kak dewas sampajang. Makar kika pang iya dia paling na cubi-cubi ya suy. Jadi dia tidak melihat setan, rupanya dia bersyukur kepada Allah. Nasabah angkai ipancaji as. Tidur yang ketiga nabaci pung Allah Ta'ala. An-naumu indal majlisi. Si dia tu na puji matindro, nariko mangkalingi pacarama. Tindro mungkin kau matindro. Tapamal nama tanah.
Magi na baci pungala talo ko macarama subuh tu matin roto. Si bele-bele yang ipacaramai tiba caramai. Maka dia akan apa harus mambora maka disam. Maka dia mau paling micawa tu si tapi micawa itu sadek micawa tu. Para itu di bapak emat tu sujuma asuhi. Biasalah doti di orang ni we macakka erupak kita boleh boleh. Magi na men dari pakato boy na pato itu turican nunu. Dene mereka cakarut duki pa nare kumangkaling ki pakato ba. Ajak lalu nato sapa sandresang. Upan nato matin rutu da sandre. Bele-beloe. Asuki jolo mak jenni. Upan nare jenni tetap pakai mak juma. Digaga sempajak juma talolungang apa sabarang. Nasabak pure lesa peringerangi. Tapi yang kami tutu tindruk ke parangan na ibu ayat sama tindruk koro. Nari kupura ni mas sempajang asara tahu Mai kupura asara pa ustad. O kometoni pura asara Na panunu ipung Allah Ta'ala lasai. Penyakit stroke, penyakit kanker, mimisang, angin merah. O kumanang pura asara Maka di pa ustad pikun ya acara na Nabibak ya cakaruddu. Topura masarah. Para ku capu-capu matai. Makadai na witta. Iko di kata tangan na. Ang kapak doang mu baca. Kumelo ko hamatindro. Kupure asara. Allahumma inni a'udzubika minal rihil ahmari. Wadomil asgari. Wadohil akbar. Puang. Melo alindro nga pole. Risinin nala sama pakatau-tau. Penyakit kanker, mimisang, stroke dan lain-lain sebagainya. Tomatindro na. Ia na sampaja subuh alhamdulillah rakaat al-fajri khairum minad dunia wa ma fiha. Bahkan makadian di guru tanigi nigi mak gati-gati lo masigi masampaja sunat 2 rakang. Sesudah membaca Al-Fatihah, dia membaca surah-surah pendek Al-Insyirah, Alam Nasrah, napasina baca Al-Quraisy li ilafi Quraisy. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua sesudah membaca Al-Fatihah nabaca surah Al-Fil alam tara kaifa. Napasina baca Al-Kafirun, napana baca Al-Ikhlas 3 kali. Insyaallah aga padilana narek kumapat diutuna pergelangan napasui pung Allah Ta'ala. Yang kedua padilana papada narek kumasidek kesit di bulu lawang. Yang ketiga padilana ia naritu sininna tu angket baciwi lisumanang imapoji. Ibu agak kamah makka da topur nama puasa siulang matu kolat tu mapacin niro angka lu tahu tatahan nyapalan nama lakna itarima palan na puasata itarima palan na pasidekata nikia nareku angka tapune salah sidin nai turima tajang ipung Allah Ta'ala. Yang pertama si dia tahu dia ni si ajang si minggu ni dia si terang dia ni si nura mak bali bola si ulan ni si kantorokang turima kari maleka pung Allah Ta'ala maleka siatiran ni mak beli bola kaya di papuang. Maka diterima mu ya pala na puasana. Pasidekana sa kapitaran ni kaya tajang ijolo. Aja jolo palit te oko buku lopoi. Gangkak na puran mapasilolong. Maka di pa ustad puran jenazah biasa ya malam pertama. Ulap balap basa jadaku kesat dena. Dengan satu tujuan maka di meka matu set dampak-dampangan nareko purak bersalang. Weh nagatam ni set jadangin apa maka tiada maaf bagimu. Kalau begini sudah keadaannya, berarti kita sudah terlunaskan. Si dia tahu madoraka aku tudui pajajianna. Weh nasaba mak bola kanja ini tedicing napa salah tu matonna. Imun dikasih nak buarak bola-bola dan ni gangka entah sumpah nyawana. Itarima pala na puasata. Neke turima tajang ipung Allah Ta'ala kada malika. Hari ini hari terakhir pura ni gasih nyaman-nyaman tu matonna. Purni gasat dampak-dampak maka di papuang maka diterima mu ya palan amalakna niki ajak joluk mu palit te uku buku lupo. Selanjutnya si dia makundrai madoraka ukulak kainna. Dega maka dalak kain madoraka uku makundrin. Ibu tapak kata isi jahe hari terakhir. Umasalah bingki hadir. Imile ala cik di meniwat tun aja ya naritu angka apa ulat tulalan natasi taunge angka malat dana peringati tau angka ritalla syahru Sa'ban. Ya syahru Sa'ban
syahri ulana Nabi Muhammad perbanyak membaca salawat. Angkato syahrul Rajab syahrullah ulana pun Allah Ta'ala perbanyak bertaubat. Angkato syahrul Ramadan ya sudah berakhir. Tentunya ini masalah puasa puramanan ini tetap pacaramai. Yang kita membahas Muharram. Muharram angkari telah Asyura. 10 umpun Muharram ada keajaiban terjadi di situ. Dikepungi bulan Nabi Muhammad. 40 orang jago pedang melu imunu Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad mau dibunuh? Karena dakwah Nabi Muhammad berhasil kemana-mana merangkul kafir Quraisy sehingga masuk dalam Islam. Maka dia kafir mamata minna jaki kumakkoye da pidato Nabi Muhammad. Maka dikeluarkanlah sebuah ultimatum. Maka dinigi-nigi itu mulai bunuh Nabi Muhammad. Dia akan diberikan beberapa fasilitas. Yang pertama itu dipekerjakan di istana raja. Yang kedua diberikan beberapa keping emas. Yang ketiga diberikan permaisuri yang cantik. Maka tampillah 40 orang jago pedang ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi riolo itu Nabi ta kami to teleponnya. Kata teleponnya Jibril. Maka dia Muhammad hati-hati kok. Kumalala tuan ni metu kepuk bola mayunu kok. Yang menemani Nabi pada waktu itu Ali bin Abi Thalib yang masih remaja belia. Maka dari Nabi Muhammad Ali milumungur musat disele ka matindro rion rotinroku dengan memakai selimut, bantal dan ranjangku. Sedikit pun rasa takut Ali, langsung dia berkata, "Sami'na wa ata'na ya Rasulullah." Saya siap sedia menggantikan Rasulullah. Padahal ini sendro Ali maka dikepungi boleh 40 orang jago pedang, pedangnya sudah terhunus, badannya tegak. Berani menggantikan Nabi Muhammad tidur, berarti berani menggantikan Nabi Muhammad mati pada malam itu. Mindri ni Ali matindro, watuna mindri Ali kuranjan Nabitta masui puli ribolana. Maka di Ali ya Rasulullah, kitu melolong nangkana tu boleh dikepungi. Maka di insyaallah nareko nama syekh pun Allah Ta'ala. Masui Nabi Muhammad, watuna nadabi pintunna. Cuku Nabitta karamu kasih. Apa itu tanya ke Saudi Arabia matana kasih. Napa na baca pak doangan. Baca Al-Quran potongan surah Yasin. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Na barung Nabitta na jamporan kasih 40 orang jago pedang tertidur pulas. Alhamdulillah. Maka den gurutai potongan surah Yasin weddingnya lepas salipu. Ia sange pas salipu ki orang paratta. Idi makundre yang kau lewat si karammo. Tabacangi waj'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ipatamil ala Maria insyaallah sininna tu angkemannya salim ala orang paratta dibutahkan matanya oleh Allah. Kami pasang pintu di depan mereka. Kami pasang pintu di belakang mereka. Kami butahkan mata mereka. Ini bapak itar dompet taku galunge lalu masina. Tacaneri. Pada kami kur kampung kukulo. Bayi munru itu sorong nale rumah sini. Bosi-bosi nagongko. Apa silat daimanu nagongko. Maluang rabokna. Nala masina. Munru di sorong. Maka deka apa tacaneri. Waja'alna min baini aidihim sadda. Wa min khalfihim sadda. Demi tu na cocok na ekologi pangkajen ni. Siping tu yolo. De tona to mahiling. Inde ya lupa ton te biasa surah-surah kenala di cepoli ka masumpaja subuh ke 30. Menak baca waja'alna min baini aidi bara bute matana polisi. Mabila mau pina pun ni pacalit na polisi. Lengkapi dulu surat-suratnya. Baru kita baca doai. Lolos Nabitta menuju ke rumah sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia Abu Bakar As-Siddiq surna pungola ta'ala kiki milo maku tanga bani. Yaitu bulana Abu Bakar As-Siddiq maku kota na Makkah na seliasan na tahu mencari hotel Hilton. Jadi kalau ki umrah Makkah tarunti hotel Hilton kado iya na bulana Abu Bakar As-Siddiq. Sudah diganti namanya. Maka dia surna pungola ta'ala kiki milo maku tanga bani. Melo gisalita na Makkah.
maka dia melo kat salita na Makkah. Maka ada Abu Bakar mitogi okko kapiri, maka dia cet dia tahu ko dia gaga Abu Bakreng perintah na pung Allah Ta'ala. Maka dia Abu Bakar, kalau begitu ya Rasulullah, saya siap sedia menemani Nabi kemanapun Nabi akan pergi. Iro Abu Bakar angka anak nai terla Asma, iro Asma angka nini na buta rapa. Maka dini na Asma sama nasa diro abba memilo malaikat dapurang. Angka muga tua ramparan nasa leyak ko. Iro Asma malik umpik na panatari karikil batu-batu. Napa nagat taliman na ninina kada ninina alhamdulillah. Deto nama kada Asma ulawang. Juk kani nabitta di suatu persembunyian di unroma tandre ritalla jabal sur. Ye no kokorang itu huruf palimawatang itepu. Apa ipacolong jol ilan apa cipi isi napa gat tatama sah jabal sur. Okuni rumen de nabitta latu yase na pacing ni Abu Bakar, maka de aja juta tama suruh penglatal dulu pacing. Abu Bakar membersihkan lubang itu. Ya rukuk batue ada beberapa lubang dia tutup dengan merobek-robek surbannya. Maka de Abu Bakar tama ni suruh penglatal ma pacing ni. Langsung ni Abu Bakar ma pelisojo, langsung Nabi tamatin rokopana Abu Bakar. Watunna matindro Nabi Muhammad, Muhammad tindro na takku angka mana asit digoro tatu tu. Maka dia tin Abu Bakar iya mana ku angka ula masuk ukro. Iko Abu Bakar minapito, Abu Bakar mi mati. Tapi narik ko Nabi Muhammad napito mati ni Muhammad bin Abdullah, Nabi yang akan menyebarkan agama Islam. Melo kamu to tak ganggu tu miasa tindro na. Tanpa mengganggu tiru Rasulullah, Abu Bakar menggesek pantatnya sedikit demi sedikit na paluru ngajena na tutu ero dengan memakai telapak kakinya, maka di alhamdulillah tak tutut ni. Ia pelik kuang kabinatang berbisa masuk, ia minapito. Wih dipah na pecut nawana-wana. Langsung dipatu ular. Rasa sakit bisa dia tahan dengan cara menggigit bibirnya. Tetapi air mata tak terbendungkan. Jatuhlah air mata Abu Bakar. Pas di pipi Nabi, maka dari Nabi Muhammad Abu Bakar bosiwi. Maka di na bosi suruh na penglatar na pito kaula. Weh mutu Nabi Muhammad ni sahabat na teri. Langsung Nabi Muhammad maka di Abu Bakar, la takhafu wa la tahsanu innallaha ma'ana. Abu Bakar ajak mu teri, ajak mu mitau. Na pito ka si bagi pengolah Ta'ala. Maka dia Abu Bakar dia na sabitu suruh pengolah na pito kaula. Weh ini tipalak kajena banyak berbisa masuk dalam kakinya. Langsung nabita na japi dengan memakai surah Al-Fatihah. Alhamdulillah tu capakna napa na micui tuh napa na tandra indo jari langsung sambu sakatika. Alhamdulillah. Okuni munro asal mulane nang kiasa mak japi. Ide ogie makar ki mak japi. Ni kata mak japi pertama Nabi Muhammad. Akan apa ke mak japi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Latu capak na ni kata na japi Abu Bakar. Iku makar ki di Indonesia doa. Maka itu narik kumilo ki mini wai aja sapa langsung bawang linung. Ibacangi jolo pak doa nang ipatami barakat Nabi Muhammad. Nawaitu syifa bi barakati Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Linung ikut diri sama bahasa Arab itu bicara rogi bawa na wakata patame barakat Nabi Muhammad ukilala wayye. Iku melu kita tambah-tambahi ya ma'usyamsam yukuri kassalam. Wai masalangi air samsam angkeri Makkah Madinah tama ko si campur. Mutame lalu tubuhku mencaji pak burah. Wai nalan rayinung tapi hakikinya kita sedang meminum air samsam. Jangan biasakan minum pakai tangan kiri. Jangan biasakan minum berdiri. Duduk minum ikut asi kaca wai. Ada langsung pacapu. Akatalui tegok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Para mutu dari komandar ki Pak Burai. Ititi niru Pak Burai. Ibacangi Pak Doangang. Ijapi-japi. Ititi Pak Burai. Bismillahirrahmanirrahim. Nasa bahasan na pungalah tali Pak Burai. La syifa'am dega mapesaulasa illa anta syafi sangadin na pung Allah Ta'ala dimakan itu ba insyaallah pa barakat pung Allah Ta'ala.
Lolos Nabi Muhammad keluar dari kejaran kafir Quraisy. Siari-ari rupa nokko tolong Nabi ta. Pertama Abu Bakar yang menemani, yang kedua angkaritalla Amir bin Puhara. Iro Amir bin Puhara pakampi bembe, macar deto takna. Waktu na masuk Nabi ta polo kuruk batu Nabi na rimpa mana bembe na lebih 40. Oke lo no kuruk batu sehingga iro bati kaji Nabi ta injak-injak pusatanga kafir. Abu Bakar As-Siddiq, Asma yang selalu mengantarkan makanan. Burung merpati. Iro burung merpati wastuna masuk Nabi Muhammad polo kuruk batue. Iro merpati jangan-jangan langsung na boluat telukna. Sehingga makadai kafir tidak mungkin ada orang di sini. Jokka nih. Yang tu sahabat nan rekoloki Mekah. Iro jangan-jangan itu burung merpati. Saman nero Saudi Arabia berkata, terima kasih jangan-jangan engkau telah menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jokka nih Nabi ta. Di suatu tempat namanya Saniyatul Wada. Yang kemana nih pak kampungnya matajang. Waktu na natiro pole mabila makrwi kiga na nabi kue. Magar tak mana dua-dua. No ya Abu Bakar pole untai si bana bitta. Waktu na nono pole untai langsung ya Abu Bakar nala sarubana. Natat dungi Nabi Muhammad. Maka di iya na Nabi tadungi. Para matoto na rekoloki o parol boting tadungi tiro boting roni. Agama salah jeppa iya nuwe kada kaya gajak boting. Langsung lupa kepala kampung Saniyatul Wada. Ya Rasulullah aku ni bola aku lumah bani. Maka dari kepala Pak Desa wah. Ya tu si matandre-tandre pangkak ku cede. Ku matoto bola aku. Maka di Pak Camat aku matoto bola aku. Maka di Pak Bupati dia kalah tandre pangkak ku. Aku bola aku lumah bani. Makanya Nabi Muhammad lo ka aku bola nanya macam kecat ke isi dia lo ka aku bola nanya tersinggung si mati. Pak ku cara nih. Aku mana aku lupa kampung Mundrin na untaku. Akatani tuluk na untaku. Eki matut lepang untaku. Okoto na tulepa mabani. Di sinilah terinspirasi sebuah lagu yel-yel. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada. Itu Saniyatul Wada. Asal kampung. Ero yang tidak ada penciptanya. Langsung keluar dari hati sanubarinya Saniyatul Wada. Maka mana nih pak kampung nih? Kega matut nondur lepang untai. Ni gana bola matut na tuju ye. Wih manang keruntai ro tanah kosong nondur lepang malakku. Maka mana pak kampung weh dia jek gaga bola ro. Taku engkau mana anak muda dari peti. Maka dia suruh napung Allah Ta'ala. Saya adalah pemilik tanah itu. Saya bernama Suhaili. Seorang anak yatim piatu. Yirna salah sidina warisan atau mataku. Maka dia Abu Bakar Suhaili tepu nih. Siagam ya lu mau belukang nih. Maka dia ubalu suruh napung Allah Ta'ala. Saya akan berikan gratis. Etanan utajam maka dia lu takap posit di Nabi. Asana Nabi Muhammad si bawah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia Abu Bakar As-Siddiq Suhaili aja namu balui. Walenno hadiah berapa suku-suku emas. Ibu? Maka dia hadis Nabi tamam bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Iya narotane non remak bangun Nabi Muhammad masigi pertama kulino. Nalingnya sengero masigi Masjid Kuba. Ni gitu mas sempaja sunat duan rakang kor masigi padilana papada na rekomendri umrah cicang. Alhamdulillah. Jadi maknane ajak lalu kia masikir orang parata. Namu paja ulan ramalang. Tapak buci-buci. Masumbo ku masigi. Nasabak si tongat-tongan na tu masigi. Bola na pung Allah Ta'ala kulino. Tapi ang kami to di sit di bola manang ka manah bola. Kikirigal la paku jambata kalau bocak kong. De na melo miti umasak bingki hadir. Onro sekek ni sit di bola na tala nilakken na lakatutu. Bini ni kananang anak naladalle sit di bola de sisa gawin miti dupa mania sila katutu sit ditong masa biki hadir maka de panitia na masigi maka tumatu nareko tulo melo sumbang ko bola katutu tangka joro ajen nikang dia melo tipu angka jenne ke puron role patte me totte me nama ku mundre ji siwali matahang
Agan ni tahat dia apa lacak na pintun na. Angka to biasa onriti memang angkero keran naro lasu barale na pakai sesang. Iya nih gata na masalah sta mericak manli pak. Di mana-mana saya memberikan ceramah, ini panitia masjid nariko pura ni barembu agak dibangun cepat dipakai membangun sumbangan masyarakat. Iya patuna joka sumbangan apalanna nariko ipakai ni membangun. Ikut turitang kumeko bang di pana joka apalanna malan. Assalamualaikum waalaikumsalam kakejena sakatutue dupa tupu-tupu madeceng adetai tomeji nasa milo sumbangan maka dia katutu iku persoalan sumbang dia persoalan tapi melo matuna sama kutana Pak Haji Pu Imang Bapak panitia mapamula tu mak baja galunga masisi matana mak baja ase la tu mak darus lat tu mak tundarami dia tu nang kauli-uli panitia nama sigi bilingnya. Maka dinigaro kira-kira salah nareko dia sumbang. Allah. Mak juru mata rakkoi kasih panitia dega kasih di rupiah lengi. Labat namat dek males pidol noki maka dilarang minta sumbangan. Nah taruh ke pintu gerbang. Tapi maka de papatano gi cecin rimulanna. Kela-kela di tangana. Sapuri palat capak na. Puri menonton sinetron ikanan na cinta fitri. Nah lupai menipat dengan komporok na. Dega malumpa capu di bola gaba. Untung kasih ladal yang kamu sulah rak puru si bawa juko sana pakai lupa. Aja lalu kiga. Ia metiap punya puria sumbangan. Ia metiap punya puria sedekang yang kita simpan di bank. BRI, BNI belum tentu kita punya. Ibu? Ia cicing ya foto kuat dingin tabalu. Ya sumbangan ku masih gie. Baja sangat dia mak beni bapak na. Mati ke idi, istri baru yang pakai. Tas sumbangan meman. Barapadu makna Nabi Musa, iru makna Nabi Musa. Maka dari perangi Nabi Musa perangi Nabi Musa. Iru Nabi Musa bisa dia berdialog dengan Tuhannya. Maka dari Nabi Musa agi perangi Allah Ta'ala. Maka dari macina-cina sogi. Eta ku nasa keluarga kasih urasa saya kasih siang. Apa itu Nabi Musa bisa berdialog dengan Tuhannya. Maka Nabi Musa puang angka je rumah aku kasih macina-cina sogi. Maka dari Allah Ta'ala Musa podan ni rumahmu suruh ni sadia sogi ni kianasang angka mitu jangkana. Si taumi sogi lisu ni pe makasiasi. Maka dia sadia no sogi. Maka dia Allah Ta'ala si taumu sogi lisu ni pe makasiasi. Maka dia mereka yang penting sogi ka. Maka dia istilah nama kukui OKB. Orang kaya baru. Tapi iyo umat Nabi Musa tania makue. Sibuk ngurus orang parana. Dia masuk desa bawa tukang kayu lengkap dengan kayunya. Napa dicengi bolana iru tahu masulangi bolana gratis. Unrana tu mata jengutan nak buar kalampa na pasadia Andre minum gratis. Setiap hari Jumat diantarkan makanan minuman, toko Pak Jumat diberikan gratis. Iya minurus macam ni sehingga lebih ni sita sogi. Maka dari Nabi Musa dek togor tak kalupa pun Allah Ta'ala. Iru biasa mak kupurna janji sita sogi sama na saat diparasa aku lebih ni sita. Si runtu Nabi Musa puan maka dia puang. Angka tu biasa mak kumu janji sita sogi. Dek togor tu tak kalupa lebih ni jeru sita sogi. Dia napaja-paja sogi. Maka dia pun Allah Ta'ala Musa itu nasab tu umakmu. Ubu karang si di pintu dalle. Nah buka pintu dalle 10 sehingga dia dan apa aja sogi. Alhamdulillah. Betuan naturi mas sumbang. Terakhir si di pak doangeng nagatung itu Nabi Ibrahim. Oko pintu nakak baik maka dia ndeguruta si makna kak baik. Nigi baca akka 110 siddi masimpu dalikna pada toa simpun dalik nakak baik. Itu kak baik pertama-tama orang tawab macam ni kak baik hanya sekitar 60. Sekarang ini setiap tahunnya sudah kurang lebih 6 juta. Akka syari baca ibu, akka 110 siddi. Aga sana bacana, la ilaha illallahu malikul haqqul mubin, Muhammadar Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Sisa pipa kuling, la ilaha illallahu malikul haqqul mubin,
Muhammadar Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Selaku penceramah terakhir subuh ke-30 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minallahi musta'an walahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.